I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. Igramo danas Tour Farce na Mineplexu. Mapa je nakon nešto. Snimit ćemo možda jednu ili dvije epizode, čisto onako da snimamo, da ispoštujemo i to. Nadam se da vam se sviđaju moje epizode. Možda u prvoj epizodi na mom kanalu, to jest onaj uvodni klip, tu se čulo neko šuštanje, ali se to više neće čuti zato što sam popravio to i u narednim epizodama kao i u ovoj se to više neće čuti, kao što sam već rekao. I izvinjavam se zbog onog u drugoj epizodi, pošto nije bilo zvuka. To nije zato što sam nešto prije nego što ću snimat, nešto dirao po programu s kojim snimam, pa sam nešto pokvario, ali neće više se to desiti, tako da znate. Evo sad ćemo probat da moj tim pobjedi. Evo, pogledali smo jednog. Evo i mene su ubili. Ovo snimam prije školi, tako da znate. Probat ćemo da pobjedimo, kao što sam već rekao. Evo, odmah me ubiju. Sad brzo trebam ići u školu, pa sam neko onako rekao da snimim jednu epizodu, pa da mogu sad da se nešto renderuje dok sam ja u školi. Pa nadam se da će vam se svidjeti epizoda. Ne znam, malo da me ubije. Nisam baš najbolji sa bovom, ali nisam toliko ni zaigran, ovo je prvo nešto što igram danas, tek sam kompjuter upalio, ali nema veze, nećem se izvlačiti na to. Odigrat ćemo jednu ili dvije partije kao što sam već rekao. Ovaj će lik izgubio, nije znao gdje je. Evo, building time, idemo graditi. Ja obično ovako na Tour Farce gradim gdje god osvojimo, da imamo što više toga. Tako mi je najbolje. Podignimo gore. Šta krenuli su nas gađati, ali neće nas i ubiti. Evo, ubili smo mi još jednog. Mi stalno ubijamo jednog te istog lika, ali nema veze. Bitno je da mi njega ubijemo, šta sam sad uradio. Imamo neke dobre ljude u našem timu. Vidimo neke ljude kako psuju. Ali nema veze. I ubili su me. Tako, snimat ćemo naravno ove mini igre na Mineplexu, pošto sam već rekao da imam svoj premium account, pa ćemo to snimati. Snimat ćemo najvjerojatnije, sad je pitanje da li ću ući na neku vanilu, ako uđu na tu vanilu, snimat ćemo na tu vanilu preživljavanje. Pa eto, tako da znate. Dogovarao sam se sa adminom te vanile, da li će me primiti. On je rekao da mora vidjeti sa drugim adminom, pa ako me primi, očekujte vanilu. A ako ne, onda ću ja započeti sa drugom svoju vanilu, tako da igram. Evo, snimam već 4 minute i ne znam, ne bi sad volio da ispadnemo. Ali ako ispadnemo, to će biti to za ovu epizodu, pošto moram ići ja u školu. Pa rekao sam da nešto da snimam, mogu sad da se renderuje. Kako može. Eto ga. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. I vidjet ćemo se u sljedećem, ne znam šta će sljedeće biti, možda Hunger Games ili tako nešto. I čao.